Uba Charles Marngar MLA Mauhati constituency manang si paling ulahyar syakasnong umlaper kasnong kabahap hakarat nongtung kabadeiru kejaka kepadang don hakatup yekren put hapning ke Megalia bat Assam nagamata man kendu ikinong yalam snong bat kinong hikai haki school snong kepadon hakin riutli kisnong hakate ketan lengba kate kesngi uba Charles Marngar ulayo meni kendu ikinong yalam snong umlaper ummat wan ummat tu pedang telek hi bat sder hakaba lengba ketika sengi baladon kejing kendu ladon kejing keren kebak kerpang hal kejing don kijaka pule di school ki banai jing hikai yiki kena badang red ha kejing keren hapadeng kinong yalam snong baru MLA ka Mauhati kita kinong yalam snong kilapan sengawi kejing baki syam bat day lengba ketika snong layo sengau bahakate kathan ompat don watang ka weru ka school naka sorkar Meghalaya Henry Lasudon tangki school ki balaseng ki snong bat katu katne ki school niam ulong haba ulayo sengau ki jing lagi kimi ki pa palahap ban siu by school ki khun nang ban yo penmi pisa bat ban siu tulop sikino hikai kumta halor kate kamat ularai ba unsa kersan lem kapisa naka tulop lajong man siu ikino hikai iba hikai hai kite ki hinru tuli kisnong ong MLA ka Mauhati Iwan Mania Kendo ada kesini dia hinru tuli kisnong kom sder kau hi sepeng telek kau matwan kau matu bat kau melape ini kita kisnong kiba nala abanong ba kidang dei kidang hap pada kerdan ke om kiong tin pareng school less village kidan hawa ki school malo mala ki baki seng na kaleng kasnong laj no kasnong ni ki baki seng na kabalang ndai ke basungsi kalong ba kadon kasnong hang ni hap nong prengklai ru ke ba ki padon school ka school padon ka jinglong MDC ala juwan sini ndai ka bor MDC ka bor ngamla banle e namar ka jingret ka bor ngamla banle e dia kumu MLA hadin bangila de pani kendo sisen ngila long meeting aja tolong ngila pensengau yi gijing sega department ngila pensengau ru ngala ai ko ke memorandum shau education minister but haduk mentang ngidang am dia ke respon nang kalian ke government haduk mentahi ngimpat yo ke respon tingin tip kalong kumno nampak la banong kenrei ngakwa bani thu ipi makum MLA ngala shim ya karai bana ka banta kini ke school kini ken reutlik school ki badan hakini ki area jongi sene laj no ki umtli gite ki madan umang ka bangi ngit sai pembek patta ko wisni bani kendo baki ngila shim ya karai ba na ka banta kinong hikai niru kat bangala na ka MLS kim bana ka tulop ko jonga bani rap lemiki te nang tang skawairu kumbalong menta baro kini school kim padon school bule kini ke badan haum no pe mentaru kedai ke ying dorbar bat ke pelong school hangi ke baro hi gisni gisnreu klikisnong kim padon school building infrastructure kim padon kena keleng jonga mata kesngi ngila sim ya karai ba lakum no kat bala ngani konsitam ban penyo marmari way school building nakam tage ne kin reu kliki kisno to ban penyai baik penyai anti pat ya kini school ki badan ka bola ke jongi ngila sim ya karai mata kesngi bandon ke way komiti ke bakerpang ke ban kemi ya ki school baru daga jinge trelang bat ke school managing committee bat kinong hika bat ya ka ka kerteng ngila ay ka education committee bode area right nong tu bat kani ka committee ngangalong advisor ngin senang tep susu ikinong ikam namar ngihap toblot ya baro ke bodar ke jongi ngin sa tep ngin school managing committee member ngin sim kinong hikai ngin sim ki riurang ba kilong kemi isamla ibadan ke jingkit kli kibadan ke jingkwa ban kentiu ngin tap yaki hagan ni ko komiti bat kene ko